Nimureke tuganire kuri aya makuru agezwe muri kano kanya nk'uko mumaze kubimenyera. Tubagezaho amakuru arimo kuvugwa cyane mu Rwanda, arimo kuvugwa cyane mu Burundi, ndetse kubw'inyongera tukabagezaho n'andi makuru arimo kuvugwa cyane mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane Repubulika Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'ahandi, tutirengagije na Uganda. Rero niba usanzwe udukurikira ariko ukaba utarakora subscribe, reba aho hasi gato urabona ijambo subscribe, uhita urikandaho kugira ngo inkuru yose tugenda dushyiraho ujye ubona mu ba mbere. Kuri ubu ngubu rero nk'uko mumaze kubimenyera, tugiye kubagezaho amakuru areba Uburundi ndetse n'u Rwanda. Rero nyuma y'iyi nkuru y'aba bantu turaje tukugezeho inkuru nanone ivuga ku bibazo bikomeye cyane byo mu Burundi, nyuma y'uko Uvira harimo gututumba intambara, harimo kwibazwa ese biri buhite bigenda bite, abasirikare b'u Burundi biragenda gute, harimo haribazwa nanone ese bazakura hehe za mazutu ndetse n'ibindi bakomoraga muri Uvira nibaramuka kano gace gafashwe bagahungira muri Bujumbura. Turaje tubigaruke gatanu kuri gatanu, ese bazashobora guturana na M23 mu gihe ari umwanzi wayo ukomeye. Nk'uko urabona u Rwanda n'u Burundi biraturanye, ese M23 izemera guturana n'u Burundi, ese u Burundi buzemera guturana na M23? Ni ibibazo birimo biribazwa cyane. Rero nyuma y'uko tukugezaho iyi nkuru ivuga ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Tanzania zatangaje ko zataye muri yombi abanyarwanda n'abarundi bagera kuri 64 bazira kwinjira muri kiriya gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aba banyarwanda n'abarundi bafashwe binyuze mu mukwabo wakozwe cyangwa se wakorewe mu karere ka Kambongwe muri Geita. Rero hari hagamijwe gukaza umutekano mu gihe Tanzania yitegura amatora y'umukuru w'igihugu mu Kwakira 2025. Ni umukwabo wakozwe mu mabwiriza y'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Tanzania, Dr. Anna Peter Makakala. Itangazo ryashyizwe hanze rivuga ko abanyarwanda n'abarundi bafashwe binyuze mu isaka ryakorewe imodoka zinjira mu karere ka Mbongwe zikoresheje umuhanda wa Kahama. Umuyobozi ushinzwe abinjira n'abasohoka mu karere ka Mbongwe, Amir Ali Abis, yihanangirije abashoferi bagira uruhare mu gutwara abantu binjira muri Tanzania badafite ibyangombwa. Uretse abanyarwanda n'abarundi bafatiwe muri uyu mukwabo, Tanzania nanone yatangaje ko yataye muri yombi abandi bagera kuri 43 bakomoka mu bihugu bitandukanye nka Malawi ndetse n'ibindi, bazira gukorera mu mujyi wa Dar es Salaam batabifitiye ibyangombwa. Dukomeje rero no ku makuru yacu nyamukuru arimo kuvuga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. Rero yatega amatwi. Umwuka w'intambara ikomeye ukomeje gushyuha mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ku buryo isaha n'isaha cyangwa umunsi ku wundi ingabo z'iki gihugu FARDC n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bishobora kuyisubiramo cyangwa se kuyisubukura, ikaba yanagira ubukana burenze ubwa mbere. M23 na FARDC bishinjanya kurenga ku gahenge, ari nako birahirira gusubizanya imbaraga mu gihe byashotorwa. Aya magambo aherekezwa n'imyiteguro mu rwego rwa gisirikare binyuze mu myitozo, kongera umubare w'abasirikare cyangwa se abarwanyi ndetse n'intwaro. Ibi byose biba mu gihe leta ya Qatar na leta zunze ubumwe za Amerika bikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo byumvikanishe impande zombi, nubwo ingengabihe byari byihaye yamaze kurenga, kuko byari byaratangiye cyangwa se byari byarateganyijwe ko amasezerano y'amahoro azasinywa bitarenze tariki ya 18 Kanama 2025. Gusa ibyo biracyari kure. Ku rubuga rw'intambara byitwa ko nta mirwano ihari, ariko M23 n'imitwe igize ihuriro Wazalendo
rishyigikiwe na leta ya RDC bikozanyaho umunsi ku wundi. Ihuriro ry'ingabo za leta kandi rikomeje kugaba ibitero ku basivili barimo abanyamurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umwuka uri mu burasirazuba bwa RDC guca amarenga ko hari ibintu bine bishobora kuba mu gihe cya vuba, ni nabyo tugiye kugarukaho muri aya makuru. Umunyarwanda yaravuze ati ibitinze birabora. Kuba umusaruro wa gahunda ya Doha itinda si ikintu cyiza, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko kumvikanisha impande zombi byakomeje kunanirana nyuma y'aho amahame yasinyweho cyangwa se yashyizweho umukono tariki ya 19 Nyakanga atubahirijwe. Aya mahame yagombaga kubahirizwa bitarenze tariki 29 Nyakanga, impande zombi zikajya mu biganiro by'amahoro bigasinyaho bitarenze tariki 8 Kanama, hanyuma amasezerano y'amahoro agasinywa. Ariko iyo ngengabihe yose yarapfuye. M23 ishinja leta ya RDC gukomeza kugaba ibitero ku basivile no ku birindiro byayo, kandi ko yanze kurekura imfungwa zayo zigera kuri 700, nyamara yari yaremeye ko izazirekura mbere y'uko ibiganiro by'amahoro bitangira. Yagaragaje ko nta mpamvu yabifite yo kujya mu biganiro mu gihe aya mahame atubahirijwe. Imyitwarire y'ubutegetsi bwa RDC ikwiye kwibutsa abantu byinshi, kuko inshuro zose bwagendaga bigura intege mu kubahirizwa ndetse no mu kubahiriza imyanzuro yafatiwe mu biganiro by'amahoro, bwabaga bugana kubivamo burundu. Ibyo niko byagenze no mu mpera za 2022 ubwo bwavaga mu biganiro bya Nairobi. Mu nama Perezida Tshisekedi yagiranye n'abanyamuryango b'ihuriro Union Sacrée riri ku butegetsi bwa RDC tariki 30 Kanama, yavuze ko abanyekongo badakeneye umuhuza kugira ngo baganire, kandi ko bafashe intwaro badakwiye kujya mu mishyikirano, kuko kandi ko abafashe intwaro badakwiye kujya mu mishyikirano. Byari bisobanuye ko hari ikindi agamije muri gahunda ya Doha. Yagize ati abanyekongo ntibakeneye umuhuza kugira ngo baganire, ntibagomba gufata intwaro kugira ngo bahangane mbere yo kujya mu biganiro. Abanyekongo bagaragaje ko bagendera kuri demokarasi, baganira ku bwa demokarasi n'iyubahirizwa ry'amategeko mu gihugu cyabo. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka ubwo ari muri Afurika y'Epfo tariki Nzeri yagaragaje ko Tshisekedi ashaka intambara gusa. Ati yavuga ko yafunze amarembo y'ibiganiro byose, ashaka intambara. Ibi nibyo yahoze avuga kuva mu ntangiriro. Kugeza kuri muri Kamena 2025 M23 yagenzuraga ubutaka bwo mu burasirazuba bwa Kongo bufite ubuso bwa kilometero kare 1034. Ubwo hari harimo ibice by'ingenzi nk'umujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru n'umujyi wa Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Bigaragara ko mu bihe ingabo za RDC iz'u Burundi, FARDC, Wazalendo n'abacanshuro byagabaga ibitero mu birindiro bya M23, intambara yakazaga umurego, bikaba byahita abarwanyi b'uyu mutwe bafata ibindi bice birimo umujyi wa Uvira usanzwe ari n'ibirindiro bikomeye bya M23. Reka nse nkusubiramo kano iyi point cyangwa se nse nkusubiramo iyi paragraphe. Biragaragara ko mu gihe ingabo za RDC, iz'u Burundi, FDLR, Wazalendo n'abacanshuro byagaba ibitero ku birindiro bya M23, intambara yazakaza umurego, bikaba byahita cyangwa se byatuma abarwanyi b'uyu mutwe bafata ibindi bice birimo umujyi wa Uvira usanzwe ari n'ibirindiro bikomeye bya leta. Umugaba mukuru wa M23 General Sultan Makenga tariki 2 Nzeri yabwiye abanyamuryango bashya bari bamaze amezi abarirwa muri 2 bahabwa amahugurwa ko yifuza ko amahugurwa ataha yazabera mu yindi mijyi ikomeye irimo Kisangani mu ntara ya Chopo, Karemi muri Tanganyika ndetse na Kindu muri Maniema. Yagize ati iki gihugu cyarasenyutse, gikenewe
kubohorwa, kandi kubohora iki gihugu birasaba imbaraga. Nk'umuryango turishimye, ariko tuzishima kurushaho ubwo ubutaha tuzaba dutangira aya mahugurwa Ikisangani, Kindu ndetse na Karemi. Nubwo mu mahame ya M23 hatarimo kugaba ibitero, ishimangira ko igihe cyose izaba itewe cyangwa umutekano w'abanyekongo ukomeje guhungabana, izakomeza intambara kugeza Kinshasa ikureho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Hanyuma ingabo z'u Burundi, reka barizo tugarukaho. Ingabo z'u Burundi ziri mu ntambara yo kurwanya mu 23 kuva 2023, ubwo guverinoma ya Gitega n'iya Kinshasa zagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare. Gusa ubufatanye nta kinini bwagezeho, kuko abasirikare b'ibi bihugu batsindiwe hamwe, bahungira muri Uvira no mu bindi bice byegeranye. Mu gihe intambara yaba mu bice nka Uvira ntiyakoroha namba, kuko hazakoreshwa imbaraga nyinshi mu kubungabunga ibindiro bya buri ruhande no gushaka gufata ibindi bice. Abayirwana bakiyongera mu buryo butabayeho na mbere, ibikoresho byifashishwa nabyo bikiyongera, kuko kuri ubu ngubu byamaze gutegurwa. Umudepite witwa Justin Bitakwira ushyigikira ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, tariki 17 Nzeri yagaragarije Kinshasa ko Uvira ibaye ifashwe mu masaha atarenga 28. Abarwanyi be 23 baba bafashe umujyi witwa Kolwezi mu ntara ya Ruaraba. Bitakwira akomoka muri Kivu y'Epfo yagize ati, uyu munsi Uvira iramutse ifashwe, ikibazo cyo muri RDC cyaba kimeze gite? Mu masaha 28 gusa inyeshyamba zaba ziri muri Kolwezi. Kolwezi rero ni ubukungu bukomeye bw'igihugu cya RDC. Mu gihe M23 ishobora kwinjira muri Uvira zikanayifata, ingabo z'u Burundi zihakorera nta yandi mahitamo, nta kundi gutekereza. Zaba zifite ubushobozi buke gusa, cyangwa se amahirwe make yo gusubira mu gihugu cyabo, uretse guhungira i Bujumbura. Nta yandi mahitamo baba bafite, nk'uko byagiye bitangazwa, cyangwa se nk'uko nawe ushobora kubitekereza ukabyumva. Urumva niba bose barahungiye muri Uvira, harimo n'abari abasirikare bose bagiye batandukanye b'imitwe itandukanye, yewe n'abasirikare ba leta ya Kongo bavuye muri Goma bakajya muri Bukavu, bakava Bukavu bajya muri Uvira, bose bari aho ngaho. Ese M23 iramutse ifashe Uvira, urumva abasirikare b'u Burundi byagenda gute? Bose bagomba guhita basubira mu gihugu cyabo, kuko nta yandi mahitamo. Ni ukujya noneho kujya kurinda umupaka wabo kugira ngo batabasha kwinjira mu Burundi. Ikibazo gihari ni kimwe, ese u Burundi buzemera guturana nayo mu 23? Kandi icyo kibazo gihari kuri ubu ngubu. So ubwa mbere ingabo z'u Burundi zaba zihunze, kuko muri Mutarama nabwo zavuye mu bice byose zagenzuraga muri teritwari ya Masisi, zimanuka muri Minova, naho zihavanwa n'abasirikare ba M23 zahavuye noneho bataranahagera, zijya mu Bukavu, nabyo bigenda gutyo. Rero byarangiye zigeze muri Uvira. Umuryango mpuzamahanga ugaragaza ko amakimbirane mu burasirazuba bwa RDC yakemurwa n'ibiganiro bya politiki, ariko Perezida Tshisekedi we yizera ko intambara cyangwa se imbaraga z'igisirikare arizo zamusubiza ibice yambuwe na M23. Tshisekedi niyongera kumva mu biganiro by'amahoro agasubukura intambara, azaba afite ibyago bikomeye byo gutsindwa, nk'uko byabaye ubushize. Ingabo ze zambuwe ibindi bice byinshi, kandi ibyo nibiba, amahanga azongera amwotse igitutu cyinshi kugira ngo ayoboke inzira ya politiki. Kubera igitutu cyo kwamburwa ibi bice, Tshisekedi nta yandi mahitamo yazaba afite keretse kwemera gusubira mu biganiro by'amahoro, nk'uko nubwo ku mutima azaba agifite akongononwa.
ubwo umujyi wa Goma na Bukavu yari imaze gufatwa n'abarwanyi ba M23, icyo gihe amahanga yamenyesheje Kisekedi ko nta ndi mahitamo keretse guca bugufi, yemera kohereza intumwa mu biganiro Washington na Doha. Icyo gihe Kisekedi yari yararahiye ko atazaganira na M23 kuko yayitaga umutwe w'iterabwoba, asobanura ko kuganira nawo ari umurongo utukura cyangwa se red flag, adashobora kurenga uwo murongo. Rero tutagutindiye, reka tukubwire ko amakuru yacu arakagaruka. Niba usanzwe udukurikira ukaba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza, kora subscribe kugira ngo aya makuru utegura umunsi ku wundi ujye yabona uri uwa mbere.